rodni list. To pa ko parče artije hara i razjeda našu mladost. Neki već određeno vreme kubure sa odnosi. Mnoga se prijateljstva ljuljaju kao mala lađa na uzburkanom okeanu. Naš standard posrće zbog onu njinu Evropu. A boga mi, gospođe i gospođo, ne vidim kooperaciju ni u našu generaciju. Dolazi vreme reorganizacije, transformacije i sistematizacije. Tako je! Čujte bre, Đorđiću. I zato mi, ni u ovaj veliki svečani trenutak za naš uzrast, ne smemo da se opušćamo, nego da gledamo u budućnost. Da vaćamo korak sa sistematski pregledi, sa finansijski tokovi i društvene mreže. Evropu već vaćamo, a boga mi vaćamo i svet. Ja, na primjer, kao samozvani organ od ovaj razred, neprestano se hrabro vaćam s tendencije od obžderavanje. Ako ja mogu da se vaćam, morat ćete i vi da se vaćate. Svaki od nas mora da si da svoj doprinos i žrtvu. Sad mogu da iznosim određeni pravci u jelovniku, ko će sa koga da sedi, ali vidim da je gazda od Atinu izneo prasići iz furune, a zna se da prasići nisu ništa naročito kad se olade, pa reko da skratimo. Ali pre nego što se pozabavimo s prasići, moramo da se pozabavimo s termini. A to će da bude restoranče Atina, datuma 25. aprila 2020. u 20 časova. Aco i Milan će da sviruckaju. Jedan spontan aplauz za Acu i Milana.